Bonjour à tous. Tantsika androany ny fanahin'ny mpivady mila mpivadina. Ity vidéo ity dia tsy natokana ho an'ny zaza moins de 18 ans. Azadino mipartage ity vidéo ity mba ho hitan'ny namantsika. Ho antsika mpifankatia ao anatin'ny tokantrano na efa vita mariage na mbola futur marié. Ny problème matetiky pitranga aloha arosoko dia après atsika magnampitry solution. Ny problème ny tokantrano rehefa plus de 3 ans de relation efa lasa fahazarana no sisa fa ny fitiavana efa tsy zarazara. Zara raha misy firaisana ao anatin'ny ray volana nefa raha io tena ilaina ao anatin'ny tokantrano satria io lely io noyau ny vadiana eo no centre de gravité kidy vadiana. Misy olo anankiroa mivady ao ary mivady zegny egaly milely, donc io no baziny. Misy olana anatin'ny tokantrano lely solution, tegna amboatra zaza bien sûr lely solution. Ary alohany handiniky projet hampandroso tokantrano aloha milely aloha satria rehefa avy milely matsilo tsara ny saigny ary matanjaka tsara raha handiniky projet vaovao. Izany hoe toy ny drakidraky ny lely andrano lely vita fory voasasa. Izy io anefa tsy raha ataotao fo ao anatin'ny tokantrano alohany vatana hitrotro ny fagnahy mila milely aloha. Ny zava-misy manko tratrany adim-piainana magnenjiky course gauche et droite rehefa avy miasa matetiky stressé be ny ramose. Igny amizay mitariky izy tsy ho à l'aise tonga an-tragno. Kenao viavy amizay mila efa mikarakara ao rano efa pare rano isehany sakafo efa masaka tonga de atolotronao azy izy raha avy miasa. Igny amizay mahafalifaly azy eo amizay fa tonga de samy kopy bon hilely zay hety ariva zay zegny le mampilely fagnahy. Mila misera proche fagnahin'ny mpivady izany hoe mila lavitry ny adiady. Mila fantarinao zegny ino raha tian'ny vadinao ary mila fantarin'ny vadinao koa ino raha tianao. Mila ataonareo en même temps zay zavitra zay manomboka eo amizay efa manomboka milely ny fagnahy. A partir regny amizay efa mifampikolokolasy efa samy kopy hoe hilely zahay niany. Donc zegny avant filelena zegny fagnahy efa milely. Ary atsika lehilahy karakarao vadintsika. Ny problemtsika ne rehefa mivoaka mahita vehivavy tsaratsara agny lasa tafanjengy atsika nefa raha tsy fantatritsika vadintsika an-tragno ane koa karakaraintsika ampidirintsika amin'ny salon de beauté isaka misy vola atsika ne mba resy lahatra nefa nohony zegny tsy ataontsika lasa tsy resy lahatra atsika amin'ny vadintsika an-tragno satria izy tsy makopoko egny. Tsy voatery farafety fo izy ampitrainao fa atsika lehilahy mihitsy mila manana initiative manirika vadintsika miditry salon de beauté mikarakara aignazy mba korazy agnatin'ny tokantrano. Nin'olo tsara hitantsika ambadiky arine voakarakare donc ninao ko mba karakarainao tsara lavitry moatra an'igny. De ny vady zegny supposons zaza kely foana anatin'ny tokantrano izany hoe anao vy mandeha azadio zegny mitondra cadeau kely ho anazy azadio zegny migate vady an-tragno. Tsy voatery zavatra be fa le fihetsikinao ohatrany regny tegna mahafaly viavy. Viavy ne tsy compliqué fa problemtsika lehilahy mahatonga viavy ndraiky sarotiny viavy ndraiky maditra fa naturellement viavy zegny gentil tsara fagnahy io tsy mampirafy zegny. Il faut que nous soyons romantiques les gars. Viavy koa fa voatambitamby voateny mamy io magnaraka ho azy ary zay le hoe fampilelena fagnahy. Anao zegny mila mifanaradraha raha agnatin'ny tokantrano raha ataonao izy mila kopy tsisy adiady agnatiny. I raha zegny aloka hilely ny fagnahy efa mila milely alohaloha. Tsy raha hoe amaregny hilely niany magnano azy tsy izay fa alohany hilely ohatra hariva milely niany zegny manomboka après midi zegny afa mila mpileny fagnahy ty. Ino mo avantage amin'ny fagnahy atao milely aloha? Voalohany lely fi. Faharoa izy koa hagnamboatra zaza edy amin'ny fotoagnan'ny fagnahy milely aloha zaza miboaka avakany tsara sora tsara tarehy. Fahatelo tsy maharegny douleur rehefa milely satria anao zegny misomba ko atao tampotampoko lahy marary io na mizoira ary ny viavy tsy maintsy marary ary izy tsy mahita hafizany mihitsy. Zay le ilagna fagnahy mila mpileny satria efa kopy izy saignazy efa au courant hilely izy rehefa avy eo. Fahefatra mifampamanina rehefa mifankalavitra satria tsy aroagna aby regny zavatra natao aloka hagnano regny zava-dehibe. Fahadimy sady farany rehefa natao aby point efatra regny lasa mitombo ny fifankatiavana ary le fait que le fifankatiavana mitombo ao agnatin'ny tokantrano maharitry ny vadiana
karaha zegny atao sady mamboly ny fitiavagna maharitry fifankatiavan'olo roa. Bon, en fin de compte, alohan'ny hilely ny fagnahin'ny mpivady mila milely alohaka ny vatany. Izany hoe tsy miandry tonga ambony fandriagna, mifagnalalamba, mifampiso milelape, mifampilela-delatra no atao hoe milely. Fa alohan'ny hidiragnaigny efa mila milely fagnahy. Fagnahy tsy voatery ambony fandriagna milely. Ohatra, misy adiady afampangatsiaha rano, efa ataovy manara raha jiaby zay vao makatra ambony fandriagna. Efa milamy, efa kopy zay hoe hilely zay tiniany, zay vao miakatra ary. Izy koa fa tsetatsetka avy tonga de vavany io, tsy lely agnarana zegny. Merci. Thème magnaraka arahony pejy. Capitaine Lakambi. Yes I.